Nimbulubina na turangan marama na dorbo kinangon leo ni sarsar chumai na VDFM Facebook page and single bina kanikuwa na waseningon na ni bagarimba malamal kero tu watungan na bulangi ni uchuko kinanga ya bang madal tiko chikani na buku ni bengarabi bengarabi chukina and nanda bono mambulute ni bikimu ni ketsara na ndo batabuli mai ndo namagtu na waseningon na ni bagarimba malamala and na be single buto doksar lebo na batarang sombo yalio kurmundu yo libi toko taman relebo wabim nak balebo ni may kadhibi mi ngaraban bari mamalmala na kevin nakani korenyon bitu tumay na nomu bakataro and comment section and kevin nakendai ketuwe na nomu ni bakataro na buku ni bi bamadale so kirona bitu kan buli kina ke turang tahu na bulang itu ke kevin nakani kono mambulta ni bikim ni sasar mai na besi bura and nonto bunu bikim na ngoli tu kan buli program nek kibni besi sama man na minuk mesenyai tu mulo benakan ngoni tu ke ni lewena tu na mativalu ni England ana bambul tungani bikim ni kesaran na semutul tunga mengori ni ngol bagatu buli China na bibono iso Indonesia na Pacific ando bolo benaka mai Samoa talo falava malo alele mai Tonga ki kimini kisara na leo ni bubale onindo talita kana semutu mai na salika kamuraki na VDFM wano ni benaka teni weekend ni na nondo benua ni kana bayanga tagitu ni bakasili butu toka kero sa bambulo talo tungani bikimini na sar tu mai na single benaka ni ko na ulutanga bakata wala ngani siber kero tigabu mena na semati kenda tala ngana recho and whatever kini kan sen nona rabu chuko nona benua na kandivuka wambimpia nona ndo bitu kitiko sema chuko mai wala da mai nona motar na VTFM vakarimba malamala do vatamai ki mika ngalumbula ki tuvere to moto ena veitala no memba leta na nonda tatango maki maina manu ndau vakadada na kandivuka rongoda kasarava live ena VTFM Facebook page ena singale usarangani kwa na vakarimba malamala ekote ani vikemuni na termites task force ena VTFM eka midanga ikachi Sali ka buraki VDFM 92.2 FM kabida ga kachi tunga na warimba malamala ena kabidi be ngarabi ni kwa beke tabagi tani beke moni kensara sema tumai an single bubina kani ndai ni kada baka ngata gitu ni baka single butu toka en TV lito do sarra ni bolo bina kamay na koro bano ni bina katian yesa so baka list tumay ngor na doka so list tumay na sio so list tumay be ka baya ngata ni baka single bu lewar do na nama gitu main bakar riba malamala and we sing lotu lebu to sarra main tiri karua kina dona kalau kita bakar binaka dapat tukar binaka ni nortu no termites task force and bukri nortu bito ko niti korawan ni mai we rungo di domtale da be sarra bital nga mata botu and wasi ningo na ni bakar riba malamala and sing lebu binaka ni kuwa nonda vulang itu kai chuka na ka binaka ni kuwa turang tau menang ibang matal tiko nga and sing lebu din dai kangoli tiko mai and buku ni kena sangai me tarobi na kena ndioti na vavaka ni mono sumindingo say koya na kandivuka and another one invasive alien species coordinator and single na kaniko tasan ba ambulo mandwa turang tao ambulo nak ambulo si turang tao zangunga o tuberea tomoto ngoni ni korona subibi me muka ena san baturang madwata o vingarabiti ko na tambana Radhaka na Biosecurity Authority of Fiji watambakindu anakena sanga iti komera paluti naman manhula ngar satikibu durumati ko may nonda bonolo manyo viti tulan raw bata na biyan yan ulay raw ka kina viti lebo no lebu kibitan yan lebo kandabu tabiuni korro ngaw rangai chiko tal na biyan yan ulay na nonda viti loman ngar satikibu si kombote ti ko may na loman nonda bono loman yo viti na biman monalay dorman manunggo ndar na miwita no tati ko na singalib na ni ko na kandivuka endo kema misa bi tata pati kene maten tu na bi tambana ba maten tu ambimbio kitu na tambana Biosecurity Authority of Fiji na kena sangai me na paluti naman manunggo na kandivuka na palebu turang tao ni kitu susurete marani kitu may pamadalati ko na singalib na ni ko na wala besar turang tahuan numuni mai tikorau hen single bena kini dorsan tega busar mandian yan single bena kini kuwa na buku ni ramu ni manu semindi baka ngaurong tiko ni baka madal taka manu bulangi en nonda benua rani ni baka madal taka yang baka besar mandamai en nonda benua
na manu-manu bulangingo na temait sen na kandibuka. Naka turang tahu na kandibuka na matay ni kena report ya Dingomi. Iya. Dingomi melutok. Right. Na ronondol kediwa membuatan ya alurai ni sahabat tadi kena doni tiga melutok. Ngai rata-kata melurai na kena matanggali kandibuka badaba ndana raidha ni kandibuka tiko talenga na manu kandibuka ratauki no ndo bonu biti Saja. Koen kandibuka nda sangati kumenda bakombo katango ko tauki na bavya ke Asia Saja. Se babalangi na Southeast Asia. Ya dan natiko babalangi na Asian subterranean termites. Vira na bai tiko lo toka ke lambasa sengani kabu vira anggo endo na manu rasa bula pater la manipitani ambaki sa si menorondo ke diwa angarabati ko men matani tu mber ni soli na tambana ba matani tu na biosecurity authority of Fiji menangaraba na kina sangai me ba ka mbotaki menam rondo ke diwa me do bana ngono ndor witango tikinongo na pono kede sa kuriti ukina men matani pono ko ni mekini melo toka ngono ngo sa kuriti ko lambasa sa chiko telangai nandi mba evita na pale na loma ni wasi-wasi loma na kasi sakure talitunga kina na manungo na kandibuka taka pakuku sartiu kina na tambana pa maten tu na kira sangai me pakombo ko taki na bina kata porto na termite task force na kira sangai tiko men ki mami bitaur lingat takana katango Dira sa siangani taka nang karabon untuk na biosecurity nang andre pa non tabibu kena leni ponua right na kena sangai me ba kombo taki ya na ebita na kiri talano le kale kani kena azomai na manungo na kandibuka ia nimbiu na kena vandindike wa science mbek taka kina ngauna mera sa levato mboka wakina iyo endo tora metini nembaki rawani sanga endo buka Sajana. Menangau na mbiu kina endo na merusan leti ko pate kina endo na ranandi kina na tuimbeka ya dana tiko na king and the queen ngono rusan lebi ado kina rusan ngai tikibu tau ya butaka endo na non roi tiko endo non ro colony na zoba me tini ni patata na mbaki Sajana. sana ngai tikibu reda mersanga tiko ko ira batambana merbuka na nonra na vimbuli dak na vikambulo tawok ni sana yado na ngauna sana tiki buli mena kendri wili don menra sana toso Dirsa. bate ke bokara sianga ni ratoso nyar sana lengai Right. ya endu mbeka na nonra biology ra ngauna sana vati ki buat tempat nekina tinyambaki saroni establish endo na nonra tiko endo na nonra koros nonra matanggali se nonra tokotok Right. saroni rtubu korto patambana mertolita ya butakatali sone tiko Sajana. ya na kendari de tioki na bambimbi ya na mi pamatalaka ya na ngoni sala ni non redutos yo main nang bonu endo roni patumbu ka tioki na turang tau Right. erawa ni loma ni ndoni tiko roma ni 50 kinantonan ronomita na libu ni bonua Right. erni loko beti korto nandolo na Erni taran pa patata Sandena. enan tuan sopa itu kina iyo nangau na saliti ki watambane kina saro ni buka maina 5 rau kina ndoni kilomita bala ni boneru kata kirim bale ya nang ngau ni sala ni non rando vitosaki na wuna ni kena sa tete sariti ko tolo Iyo. senga wala nga ni pangataka tiko so na natural pathways bango o kenda sarangan na leo ni bonua enda buketi ko non to sundua non sanga tu nikela non tabi ko tersona kawara satu kina na kandibuka Right. nangele ratu kina kandibuka etiko kina na ridiko ni o kenda sarangan na bito so ekiti ko Na teman-teman sekian. na teman-teman sakali Sanjena. Na wala besar turang tang ni bang madal tutok kain singil na kenikua berangan indaru to sen ni don na enda na kilambe ka ba
se na ipakata kilikila dava en sulia be kianda non dove tiko en non dove vale vale mek non dove korro viti men korro ni satiko en non dei tiko na mano mano go na kadibuk. Naka turakatawa mbota ni weekenda tambusakani ni na kandibu kasianga ni kawu weekenda mbota ni we na nonda bikorkor kono kandibu ka kwea tau kiwiti Right. ni unando la kwa ni sona ngauna ni ondo tibi rekena rukuni longo nondo bere tiki sona tiki ni nuku iyo na tiki ni isi right Avia watoka ya na kanakano ko turu na kandibu kanibiti Sanjena. termites. Ko yango na Asian subterranean termites bida na pata kila ronyo kila ni sa tigo bi ko naman mungo. Dua ngauna ndasanando teki burro ida na lalanga ni nonda lalanga so na nonda kauni vale. Right. Ona teki burro ida ni sa teki bu malumu mai na Right. kauni vale. Ni ona teki bu tambakani bango Yeah. ni sa lala sa ya itu ada pata kila ni satiko sakaretiko na kadibukai Sanjena. kena kerua ona rawa nyoreida uira rando mbulia za kena ngele na non ragon sala Right. nan tiko bala ni na matrix Matrix. uira kevo kai kana tiko rendo na pale blok mbe kasisi Iya. nando mbulia moyo ko na non sala Sanjena. kevo kai bale kau na rumah mo ko na kau okoe mbaletani atana tiko na subterranean okoe mbula rake mbula talanga lo meningele Sandina. tanda tiko kini na Asian subterranean tamate na nono lepno na mbula okoe basudu lo meningele taka tiko na tanal na lo meningele pakanga taka tiko nangele no nando ko tiko mai no na sala tiko ni no na sasang na no lo manivale ando na saini ni no na raida ni pata kilikila ni sa tiko na nombe tiko na kandi bukai keba kau na tabia talanga na nomla ni bale una rongo da ni rongo lala tiko na lalanga ya bata kila ni satiko ko naman ni itu kuna ni era non rongo ni sala talanga lo meningele kena male na raro sari bir merna vaka mai en dur di balik kau Durni vale kau ke baka sianga ni Bawa ni mati tu babina ka Right. orang tahu ko sana tikibu duru masaranga mai na no durni vale na bale besar torang kan maram non do bolang itiko na single vena kan ikua na turanga ben gravi invasive alien species coordinator turanga tau to very tomoto en single vena kan ikua to matan tengo leka ni ote ya ndana ga ya be to mani tal kan roga daren ngir tal ngama be kirau na tol sebo walon do sebo do ken tol sebo walon do sebo ro kan ngan reba mo na bakal le mai no mo taro be turanga tau en single vena kan de na rimba mala en single vena ikua VTFM ekamila ngai kati dona kanyaga ngwana bana no manala mesanga oti ya sange mbala butali tu na kena ba malumu mai na waililiwa o crest and visa tarke de veiko sila tala na wawa niso bakara takirao mai crest fresh chicken number 15 kau sari bali
Treat yourself to Tuckers. Na VTFM vakarimba malamala. Dova tamai ki mika ngalumbula ki tuvere tua moto. E na veta lanoa memba leta na nonda tatango maki. Maina manu ndau vakadada na kandivuka. Rongoda, kasarava live e na VTFM Facebook page e na singale usarangani koa. Na vakarimba malamala e kote ani vikemuni na Termites Task Force. E na VTFM e kamidanga ikachi. Kena magharibi malamala disigile vina kani koto mali tikona beitala no hawate ki turanga tau tovere to moto an invasive alien species coordinator and sigile vina rabi ko verbo my security and bukunin na may ndo tiko ki kenda and ulutang bimbi na kena singai may tarobi ng dewa ni mono sumindingo na kandibuka and no ndo no turanga tau nangoni sala da mek hayron ni na taren kin sa tarakin na ministry seo kamo na tamana ni biosecurity ano buko ni kiba kaindua sakila si sabakan data kambeka si loma taro tagatiko ni sang tiko and non ratu tiko na manu sumindigo na kandibuka Naka turang tau na nito tambana biosecurity endo sarangan tambana patambagindo ang karabati ko na kandibuka. right Nanito balibobola bingo rabiti ko na sasabara tiko na nito balibobola na marine drive lautoka. iya Bikemuni na tiko lautoka bateki nandi. Sa paro tayo butalitungan na nito balibola nandi bateki mba. Nisa kunitiko nisa tikiwute titikwen bibuno balakati lautoka sa tiko nandi. Sa tiko talanga mba na manungo na kandibuka. Sa tayo butiko na nito balibola na tulo na bunongo rin sa sabara. Lautoka nandi bateki mba. En wasi loma isuba na pingarabi na kasi sangarabi taltunga kendo nito maditimi na ngiri kede ngolen lomanisi sandau tiko nito timmer to sikoba sartunga na tiko turang tau ngiri kede lakwa ni na loman Indonesia kitondo sangata kami loman itin kuro kinarosong kawanewa sanjana mikitu sandalo ko na ngiri kede ay ele bunangau na kiba kai biya wakisar na bunua na roni sibia na ngonongor ya kitondo tataka kami lomangan Indonesia mikitu sanando sikoba kede na veri poti kede ndongo ni tiko ni to bola kiba kao sini na sikoba rani to bola nandi ebini ko sotelo toka nandi kimba kina wasi lo mesuba en voliku tiko nito bola na ilambasa right rotalangani sikobina nito bola ilambasa na Biosecurity Authority of Fiji tiko talangana nito ngon sal ni bitara na taliboni iyo kena mon liba right bombote tiko na nito social pages na Facebook na Instagram bote kina Twitter Yep. ron long ngani kina message ke bakani ngan reba na kakitundongan reba na nomuni na ban taliboni Right. mito ron tariki munyanikin kina nomuni tiko mendo detail mabikito mbala talibono buno kitundo loko ba ron endo libono ngauna endo walusin sangai wale tunga me kunin bale dira sa sondendren ngauna ningiri tikito anikina mendo soli ani tukutuk matata membala nomuni tiko merota nga nikito lisi kobayani merorokin ani to bingarabi na bala sa ito namba ni taliboni ni bingarabi na 5 diwa apa kipekimnine tiko suba kina kasi kina bibono wala kata right 5 dio aba na namba moni na bitar kina berto na tiko may na esa sabara arturo ni bitar na dio 5 dio 5 5996 lambasa rani bitar na 5993 gona namba ni taliboni moni na bitar kina na nito hotline numbers meka turang tau dira sa ke tikwendo na patataro se tikwen ndora batakil ni ready tiko via kama via matali tiko vike mni ni reba mbota me kandibuka ora ningirita me na namba tulur merani kito libisi ko na nomni tiko na bala sar turang tau mambuti ni sama tata keno ya lebo bekar na bata tartiko hen single level na kanikuwa mambuti ni san wala to na namba ngori weekend ay suba mamimi ni sa barata toko turang tau ni sa lori tali tunga nakasi na mano sumindingo
nakandibuka suba total mandadhiwa 5 ba lau toka 5 ono wekemuni mai lembasa raunio ni nenggiri na nomor telefoni na 5 tol turun tahu tu vere bada serman dan nada serman dan itu sama yang tak sana program muda ba do sambau apa tabora en ken sangai metarobi na ken dewatiko sa nona vagavak na monu somingo en non da banua sai ko na kandibuka program muda serman do sambau tubalak num do temana na biosecurity Turang tahu ngona taka ni kenan tu sangai meraba kombo kata kina mon ulang. Ndir sar. Taka den retoka. Matai pakangan indar lako na donam puti ni balu. Right. Enan bimbi mona kila na tu vakini bonua na da bendu talita kanan miata. And Vingarabi was science. Right. And okay, you need to understand the biology of what you're dealing with. Yeah? Right. Kini mbali ngandira pa mona kilarawa na dhaba non nakabunyo kwa. And duo nakakito. Dhaba non secret. Na dhaba non secret. Right. Na manungo. Dhaba endo babu na non batu mukawa. Wali nakakito sangame kito lakopatan na buli man pipon watanya so Right. botani man manunggo isang wala nga ni tiko na nondo pano eviti Right. lebu tale na vimata ni tulilebu sa tiu kina man manunggo sa pata tiu kin wili tala kina na pano Australia botani dua na iwasi lebu ni non relabo ni mata ni tu mbi usar tu ngapa tambah kindo ne kena sanga merba kombo taki na kandibuka ni na raida lebu na bimata ni tu na Amerika Right. Australia sa tiko saranga na loma di non ra itu ni mata ni tu ninga entare ndo na bale mesa ndo pasita kina na code Right. ni termite resistance Sanja na bale ke the weekend na tarabale tiko na bitau ni leleu ndo chiko kona Steve Kurt merando mai senta kana engineer sempre pastaki no bale Wakan jiki birao. iyo wanjiki birao sa pastaki sa nangerao ni mai tawa ni lo bale na pipunua leba ka Amerika bat Australia sa tiko talangan standard ni mendo pastaki rano bale mbale tana termite mbale viti sembersar ni tu sa doba ni na stage au koti kento tale mai na vida na kala wai muri membale tana no monitor na nito team tiko na nito programo na veri poti kedi kito tara tiko urtu ada na tiko urtu nanduli da ka inspection urtu libandi ke barawa Right. sa confirm ta ki ni kandibu ka bulangi sa Asian subterranean termite sanga enda umbiu batendo na team mero le ngaraba na kina sangai wandi ke bikete na ponu kana tiko kina sange kita umbiu tiko na nito ini mate kita umbiu tiko na dana tiko babalangi na temido temido wakatumbe kame adana tu na kibakanda dana tiko mbeka na non chef nimbe Right. na weni mati tiko loma dana tiko na fipronil bakanga na Coca-Cola patikira Pepsi Right. ro cola ro tiko indinga na dan raw na non raw Dinasar. chef ni ko na kito pa kana takati na biosecurity na loma ni bitanam bagi saot na tiko na temido kito na weni matengo iba ka usar tiko mai Australia so na biambaki kito ndo baka utiko me na weni mate tolu tiko na kena matangali endo na wani mat kwe wai tiko na pota tiko talanga na foam kwa na applications vatau na bonua era na biukina Sanja. era na sianga ni keba kai tiko na ndoka di bale dhaki keba kai tiko na msiling era na biukina na foam abate kena daste na sindro ni biu na weni mate na wai kwe na liquid na mdene bale na bita na nito application methods kito ndong karaba Right. nangunung
ngona nito vengarabi ke baka sakune ndona pale Iyo. sakana tiu kina kandibuka kitu sa taka talenga na vi pale ratiko bolita na Ya sana. right mikitu kera mikitu sanga mikitu klita ke na vi pale kera tipa sa kona pale sakune tiko kina na kandibuka ndo nito redesiko 5 mita vari biribi balea Right. mikitu rede kede kina mekleta kede kina na kandibuka baleta ena momo wale ke baka kitu mire ditu na pale kitu suka Mhm. okwena manungo Sabuka. boto sama madala takau ti okwe kana tiko Iya. ena roni kana tiko na lo manitin na bali wabulit Dina sar. tiko Right. oroni ole pamatia wala nga kwena ndona bali okwe kana tali juga lo manili ona bali Saja. ni kitula ko kitungarap kete saranga na bali kete bari biri mebe kwe kana tiko kina na kandibuka Otak sementara itu sambungan namun untuk mau ngalikin me wili le don ni vale ekunikin do pakana kor se doni tiko nangonungo tau loto kay patokai tiko me hotspot saja. hotspot kini bali na tau ni lotoka nyola kota ke bangoi Masih tisarang lotok. iyo kena tiko politi lotoka miadha ni baya itumuka sumu bangoi boyavi Right. lebuna tiko lotoka raba tokai chiko mera hotspot Saja. bali sa kanan din dito kina na kandibuka enangonongo nito hotspot tiko lotok sa kuntal tiko nga pale na ilambasa ni satu talitungan ni kini wili-wili usaha pamadala tago tibike muni turang tahu gue siangan ni taka Roro. Iyo. Dona ibu londo bengkar bicikena. don kambimbi Right. bidangana ka kituruni rai dan idake Right. na uira radakar tiko na non soba ng botan ngel Dina sar. kena sangay na wini mati kitu sawa kaya ng tagatinggo Iyo. kitu sambito talitungan na nambada Iyo. nambada raba kairan beauty kalau menindo na kun Right. erangai mbuluti tiko na durbaba ni nontabali Saja na. uira randau tali takabali Iyo. na suka tiko la lomani kau ya tiko na suka lomani kau na cellulose Cellulose. na Saja. suka tiko lomani kau kwe kanyi tiko na manungo Oi. so na niyo na rede tiko na kau kede so talanga kina na ndani kau na ndo tiko kina na suka ngo na cellulose ko saranga na cellulose ngo ndo tali taka na manungo Right. sangai tareme na cellulose ngo sangai lembi wena ni tombala kwa mesa nangela kobani na cellulose enangai kania kwe na wani mati na wani mati ngo sanangendo kute chiko ko ya kina nono soba Saja. na non radaka ko ira be batongo ti ko ira na wokas non radaka ngo ira na bisi torang tau merna kan chiko kan mer bakanieti ko na non ra umbutana non re toko kan be non ra colony Right. non radaka sarango ira na lakoyani ko to men cellulose Bakani. wasukali tali chiko na non soba non radaka na bising uira na ngai tiko ira na non rasuti na soldiers Right. uira ndo tango makana non soba Saja na. so sona manu bulang sa sanga mai meraturu mai lo non rida non tiko Iyo. non soba Diferente mortal. non ritabi na soldiers ngo mera do Saja. maru itu pero non ritabi tiko ira mera maru tiko na ranandi na Right. queen tiko na lo non to soba to maru tiko no tiko kembali nduan manu bulangi nduan kandi bulangi sa sanga mai na non rotu itabi tiko na soldiers mera to nando maru na to soba yo na katakan ni wani matengo kito pakangan tatiko na ngau nartu sako to may kina na wani mati orto na wakas sa kawata chiko mena suka sa kambi talito nga meki na wani mati Saja na. ningi kau chiko mena wani mati arto sa lipas tak saranga bantu wani lo soba kini bali na yata na tikumbe ko ko mena kau tamaya siya ngani na mati ko bale titik so na wani mati ni rakan nga ngora mati yo kuna wani mati to pakayangan tasiko kau temu ko na wani mati lipas tak taliberto sa kani chiko suka ko sa kanina suka arto na lipas tak chiko ya me ado basaranga ni saba kau mo ko tekikere na kolonise Saja. ku kitu bang karutan itu wala ko na mbada na enti kaitin baits Right. uira na manu sumindi baka tambanda
era bia bakatumbe kana ngata era ndo ato nangauna era ndo wiso takana kulniangon Sandina. iyo oira na man sumiti wakana kadibuka endo ato nangauna me era ndo lutu na tambandra atana tiko palang na molting process Sanjana. kona na enti kaitin bech kito pakangata ka takabo ko amekaku nira nang wiso takana na tambandra Michigo ngako ya. chikunga ato nangauna sana tikibu tibi mate moyo kwa so Right. it's a slow death Right. kaya uti usapa mal tau sibike mo ni turanga tau Yeah. manubulay tiko talanga na non defense mechanism Sige. nira kilani sa tikibu rapasangay Iya. nira nambiuto tale mo so tale na non ribandilalay Sige. kila mera na rin taroba kina so ne wani matera tukti me baka na soldier Right. ke baka sa tikibu orto kilorto ni Sarabasa sa ata gichiko. so sa ko tu na wani mate Iya, tu sa songo ta sarang orto na non rto ngonsa Sanjana. arto sa song kemba orto kita nangi ko tu na mate arto sa na lenga tu ngai ke Ado kosa chiko. sa do kosa sinige Sajana. yado so ke vi kitu na kani buli tale tu ngabi Right. kuto na bisi na bisaw tagi chiko balatan na bibisaw tiko ni nonta sanga na nonta sanga merwa kombo ta kirtal ngara bibisaw takati ko sa non rangang Wale. non riwal non sanga me kakwat ngani tarir no Right. Na wale besar turang tahu total mata nonton lagi ada bakari malam kay turang tahu Tovereto moto na invasive alien species coordinator my na biosecurity of Fiji ni ito ngondar na gabi to manital tikani and single ni venga raveniko. Onikila mbeka ni kenisa ni ndugu sengusu ni katu ni ngone sa karoni matangali kenisa mi beba kalenga ibeir na marama eviti ya nanguna ni kuwa na dhaba sarmanda na kenisa ni ndugu sengusu ni katu ni ngone kako ni kilaba kadhaba nisa tobi kotiko ongona kena lora yeso na mbo sebo budila lai ana no munduvu sengusu ni katu ni ngone kabaka bona enduo na manu so mindi lai seba res kanda undewa ena ngauna ni beyedo etiko na ririko beir na ngone lewa yamba kitini kalima kala kodhaki ana kena beto bina kenisa ni ndugu sengusu ni katu ni ngone ngole kina bal nimbulai bole kandondo beyiko ena laki ni kebi na no musal ni katu ni ngone se peps mia kabeso taka na no mumbula ni kuwa ngona itukutuku mana tamba nimbula The Big 30 Fame Vodafone. Kona nguna husibin. Tuandua, main dua batikina. Makatawan nung telefoni si Voli telefon na Samsung. Mo oka ele CCTV kakalunga te enang dua verto na tolsong wala 5G smart device samples totoka. Katiko kina endo na 5G router S24 Ultra, Samsung tablet A9 Plus, Samsung Buds 2 Pro, kena Samsung Watch 6. Tolsong wala hampers eva karontaki. Kaleo lima enanga enavima dame ono na madawa. Keni kuri enraunyo ganga enantono dunlantola enanomo empisa Mastercard every madawa. Dua batasara enamaro vi Vodafone ke Samsung. Vodafone, together we can. Tiko na vika elapaki. Na Viti FM vakarimba malamala. Dua vatamai ki mika ngalumbula ki tuvere tua moto. Ena veita lanoa memaleta na nonda tatango maki. Maina manu ndau vakadada na kandivuka. Promoda, kasarava live ena Viti FM Facebook page ena singale husarangani koa. Na vakarimba malamala ekote ani vikimuni na Termites Task Force. Ena Viti FM eka midanga ikachi. Ya berkata babi berkata berto na tema task force and non to wit kenda en eka vina ko to kenda tiri ka ni tiri dua na kala ko en bagari pa mala ni single ko to bari tikana ro vital no sino no vital no bata ke ya turang tao en single we dai turang tao no mundo monitoring program sino no mundo senga mundo na kinla na bibu no so kang ro ni sa tiko talenga na kasi na manu sumidingo ndo bamuri badawa sendo check ta badawa na bonua rabito sa kikina na manu sumidingo Nakatao na nito vinguno kede ngarabi kinandarabi ngarabi misalin ngarabi ani na kinabakombo kataki na kandibuka Alright. ngoy siya ni one of turang tao Sanjin au so mamal takaw si dona tatango siya ni kito na sprita kangango kito sa naro ni bandita kanisa bakombo kateksyan nang reviti ko menang garabiti ko na monitoring bela tuir ko saba matal takaw ti keba ka sarto vital no utina soldiers or to na matibal or to sa songo ta saranga ni na uti nga palile na non rito lenga or to ya sarto na tikibulis tale mayor to na Sanjin so na nito monitoring program do bi utiendo na pula que tondole subo tale na bi vale que de eso right sa garabiti kina na kena sanga imbe bawa ni mataki
Ebita na kakita untuk tour na nomor to details number telefoni tauri telanga na GPS coordinates Sanjana. Vera kita timing owner tondo ula kwa nikina na ina field endo soliti kona na coordinates ndo bimbi mendo tarema mbaleta ndo may log tagi keda na lomani nito database Right. sa kita ngendo ready tiko na nito database na vono so sando teki butete tio kina ke bakat kita sana tarati na coordinates ra rosat ni kita ni project tak na map Right. na vono so sa teki butete tio kina ndo tal nito monitoring program kita ngarawati ko nangona ni swimming season saya tanah babalang ngona rando buka kina hena Right. bulan mo Julai kina bulan kosita so ngona rani adop satu kina bulan September ngona rando buka kina ngona bulan rando buka kina na bulan Julai mi adop na bulan September ngona rando buka kina turang tahu ku sama matal tak wira rando buka mina 5 rau kina 2 kilomita. Right. Nangaw na mersando tiki bubuka kina. Ngaw na sando bubuka kina rakilabi na kanati kung may lutok. Yaran daw so saranga may namata ni dina. Sanjana. Iya, na daw biya kabile laitok. Mm. Nangaw na sando tiki bumbium may kina na kebakar kana chiko na namulamo ni bali. Kebaka mandanga endo nanggar sumindi sar. Dio. Enalamo tiko roni ra turu mamaya mersasanga merabuka. Sanjana. Enangon ni swimming season na nangunar sando tiki umbite kina na non tiki tiko sa tiki ubangara na wono mera sale tiki watu mukokina Sanjana. sando tiko so na nito trap sa tana chiko na sticky traps na etiko tarangaki na suka na Kakem kebida. iyo na cellulose kwa Right. ko na kau Right. era na puka ngona rabu kina ngona rangali kambikina kito sanangere dango na bonu ya war sa tiki bubuka de tiko era Sanjana. ko kito ngindo trek takatali chiko membi utali chiko na nito na nito map mi kito reta pina bonu ya wani bonu war sa tiki bubuka de tiko naman manungko chiko tal nga na nito bait stations bait stations en beauty ko na sotal na bonu buffer zones chiko na hotspot ngeti ko na buffer zone pano sini siya chiko na sember ni siya na kandihuka Sanjana. en beauty kina so na nito monitoring stations kito ndo check takati ko na be bula talanga be rona bula ke baka sa tiki bulo rai ni sa kana kina na kandihuka ay ando nito sa ini ni sa tiki butos chiko yani na kan ni kandihuka ya bida na ka kito baka nga takati ko sa nito monitoring nongo ni tiko na declaration sa napatatam declaration tiko na bono lotoka ilambasa na declaration ko talanga sa tiko na kasi Right. na declaration ko endo na lawa batambuiki na nakenan daw bikaw yaki Right. na kau sember ni kito pastak Sanjana. na Biosecurity Authority of Fiji wiliki na kau nangele endo na nambuka na pot plant Right. vida tale na vika ke bakara tiu kina na kau na yaya ni pale endondo mendo pu pasita kira me bikitu sember ni ratos tani mai na bono Sanjana. weekend na leo ni bono da parong tiu mai ke bakau tiu na kasi na ngonongo kitu sa ta ka wata sara tiu kira to na linga ni lawa ke baka ona kauta ti ko nangele na mai na kasi ngo tikibu mai na wabu me rups mega me avava na shiru wa indam Iyo. Ayan boundary se kawa tiki ko na declaration ko Nangono sarangango. nanga ulo sarangan terbit na tiki na turna tau Right. kaya kain dua kau tiki ko endo na kau ni pale Iyo. me mai na kasi mo kau tai tumba endo don meti ko don mo pasi Sanjana. tar mai na 5 diwa pa Right. kaya nganreba na ibasal Right. na tutong iti ko 5 na ndolo nandola we ira na kamba ni ndolo nandola we kenda na Leo bono. Sanjana. Sanjana. Endondo metti kon dona pasi ningeri mai bekito kito nange dola kon bekito li pasi takarao eti kon dona dito office na police post na kasi police post Macau beti ko ya sai GMH Right. Ronindo may pasti kituki na nabi kau ningan reba go will kalanke na pot plan wiki ni marama ni do kutti ko mena ni boli tau di suba wiki ni na vanes risiko na loma ni bonusa pa matal tati ko ya
kere mon ni na kuta me menando bi pastek sember ni bato sekira leo ni bonu lo toka bati kilambasa weekend na leo ni bonu anditi koi tabiuni weekend ndo na ti koi mbua Right. ana sana batu rango mbua na bonu bakasangani batu roba Iyo. maina muka idake wambo tendo do menando pastek ti kona kau ni vale Right. sembera ni na kau tani ti kwa ni lambasa we kemndo na wierni anu na yatyo sawa ndo don menando pastek na kau ni vale me mbera ni na mbiuta na wapi lotok meni na kau te sawa wili tali tunga kino na pamatal taga chukai na kasi bita na kambani ni hardware chukai na kasi Sajira. era to nando ngiri chikito mai sembera ni nando load detection no mniaya ni vale Me kau indra bono. membiti na kasi melakukan Sajira. Kaya tuku rongo ko sa tiki usa na deklarasi sa bulat sune Iya. don mendo no pasi kaya kaki tu nataro bi kaya mendo ngoni sal Right. sa suli sa nga endo no muni fine Right. balatan sini pasi taki tu na no muni yaya Siya nagkawi? Nabalap sa rato tao na tika na kami nakaniko ni barangan ng rumay dama ni sapat ko bigyan ron namin binduan na kalokan na single level binakay din tayo butang ng namin ibigay ng daru programa ni Bariba Malamala kaya diyo nga weekend daro nangon salada ba kimami na lini banua merawan ni kimami bagay tabi tay kimami kina and ken sangay me tarobi na ken dewa na mano sumindigo siya nangon salada pero ni kimami siya man kinabi kimani me bakani sa warta ka naman telefon onin na bi bakara matagi chukina and bi kimami lini banua baka bimbi na bitugu bimbi oni sa bakari tagatiko na ken dewa tiko na mano sumindigo and nando no bakasatiko sarang na kasi weekend day suwa and ngauna sarang rani kimami bagay tayo bakadawa me kimami bebuke and ken singay metaro Minaka turang tahun bu tapi kenta na leoni bonua endo naka kita ndo wambi bita kabale bu nando sanga menando bitar main na bali bola security right lebu na itigo-tigo ngai nula ko nga mena report ni sa wal kasartungan ni kasura na non retigo sajel lebu na ngau nanda na letai kambeka ni karua enda usang anda undran rewal ngani ndangiri sa na credit ngo endo na kaki tu sando redo bale mai wira na non tapa suira ke baka ngeti ki bukan ngana kadi buka kitu sando giti sajel ibang bobo tabi rotel nga ngos nga ni tuku vo mendaronga bobo tadi bertel nga nando tiko balimbul le sa bolak sa tu nga ditabu kono rede ngos sa to gi kotira di balimbul bibi pasar tungay ya pasar tungay sajel na pa mama sungai tiko weekend na leoni bonua ke baka usa reda nga na mata ni wata kilikila kira-kira bitar main na namban na sawa pamatalata katiko niya na lima dio wa suba right 5 dio wana lo toko kina 5 dio to le lambasa right mera ni kita lakuani na Biosecurity Authority of Fiji mera ni kita manipanti kaya ba kandi buka bulangi se kandi buka ni bitie se ndo tala manumano nanuma ni tiko na numi tiko ombota bimbi na nonda para mata kitiko na leni bonu akendo na kabulangi urede na tiko right kaya bakao tiko na lo mani koro bitar bitur ngani koro meron tarai kito mai right kaya bakao tiko na tiko ni takataka bitar mai na nambani telepon ko rara ni kito na bitar ni bikemu ni Right. mai pandike ba siya zaba na manu bulangi tarati ko na numi tiko na balap sa rato na maningon hen Kevin na kaniko na vulang itiko hen Bariba Malamala na Invasive Alien Species Coordinator and Biosecurity of Fiji turang tao Tuvere Tomoto and Kevin na balap sa na maningon na naman may vingo matalang na bisureti and Kevin na kaniko turang tao sa walangan ito ni Bingarami na burikan sangay betarawin na dia ni mate ni kandibuka yavango second year the weekend na the warong na BTFM Tuvere Tomoto lilu talaga ni matsere na nasyon to moni binabalap sa na naman ngona darongo dito sa Armandan and darkat katuni na Ronaldo tini kawalu nabalo tingin mga sa na Tuvere Tomoto au wakila labarto na nasyon to moni